Allah loina uyeba maram dina nakhoi darkar mateng gi darkar aingon da thudok no oide Allah na gi mateng soidna pangane na adu yam wara batang pham du phawba Ibrahim na Allah da thaza batam kiba kanama fristam phudi gi mateng ni kidi asbab ama phudi gi mateng ni kidi direct khud barahe rasta Allah da gi mateng ngai ki Ibrahim maram dina Allah tabarak wa taala na direct mai do order tawreba kanama gi kuthang farista gi kuthang na tabida Ibrahim mai du muthala chalo nang kama ga muthalo ana Allah na hukum tawrte poram bodu kuthang tawrte direct Allah na mai do hukum tawi ke ya naru he mai puni baradong wa salama Ibrahim alayhi salatu wasalam bu yam singhan gunu fisgum ingas masa sokani yam na susan ganu sara sawab oigani mayai oi bachanga salama isi tek te kai tabagi mawang da thamo mainang gi nagulndi chakhek pa ka thet pani adu nang chakhek pa ka thet pagi nang onde yauri bar riet san se nang gi asar se na thau taw ya roi aina hukum tawri Ibrahim bu Jangan bersiaroi, sahan bersiaroi, inhan bersiaroi. Maya wanya thamona direct Allah na hukum tawri ne.